none kuwa gatanu tariki 24 Mutarama umunsi wa 24 w'umwaka 2020 tugendeye ku kirangamisi cyitiriwe Mutagatifu Girigori. Kuri tariki kwisi yose biziza umunsi mpuzamahanga wahariwe siporo y'abagore, Journée internationale du sport féminin. Umunsi wizizwa kuva mwaka 2014. Itariki kandi umunsi mpuzamahanga wahariwe umuco nyafurika, Journée mondiale de la culture africaine. Mu gihugu cya Bolivia itariki bayihariye umunsi w'uduhenda abana, fête de miniature. Uduhenda abana badusobanura nk'utuntu tw'agaciro gake tuba twigajemo kenshi udukinisho. Mu gihugu cy'Ubusuwisi uyu munsi bazirikana ubwigenge bw'intara cyangwa se canton ya Vaud, canton de Vaud. Dukomereje ibyaranze itariki mu myaka yo hambere, hari ku itariki mu mwaka wa 1958 ubwo wiswe Mathias wa mbere yabaye umwami wa Hongiriya. Hari ku itariki mu mwaka wa 1943 mu ntambara ya kabiri y'isi yose ubwo Ubufaransa n'ibindi bihugu byari bibushyigikiye byafashe umujyi wa Tripoli muri Libya. Icyo gihe uwo mujyi wari warafashwe n'Abadage. Hari mu 1946 kuri itariki ubwo mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye Loni batoye bemeza ko hagomba kujyaho komisiyo ishinzwe ingufu za kirimbuzi, bayise Commission de l'énergie atomique. Mu 1949 igihugu cya Transjordania cyo muri Aziya kigaruriye icya Cisjordania bita bikora ubwami bwa Jordania, Royaume Hashemite de Jordanie. Hari mu 1953 ubwo yitwa Pen Nuuf yagirwa minisitiri w'intebe wa Cambodia. Mu 1957 kuri itariki mu kanama k'umuryango w'imye gashinzwe amahoro ku isi hafashwe umwanzuro nimero 122 wasabaga igihugu cy'Ubuhinde n'icya Pakistan kumvikana nyuma y'amakimbirane amaze igihe kirekire akiriho n'uyu munsi aho bihora bipfa intara ya Jammu n'iya Kashmir. Hari mu 1996 witwa Tungu Chihwa atorerwa kuba umuyobozi mukuru cyangwa chef executive wa Hong Kong. Hari mu mwaka wa 2001 kuri itariki ubwo byatangazwa ko Joseph Kabila ari we perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo mugabo wamaze imyaka 18 n'iminsi 8 hari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarasimbuye se Laurent Désiré Kabila wamaze imyaka 3 amezi 7 n'iminsi 30 ari perezida w'icyo gihugu kuva mu mwaka wa 1997. Mu mwaka wa 2019 kuri itariki mu gihugu cya Malaysia witwa Abdullah Shah yinyingoma nk'umwami wa 16 w'icyo gihugu. Hari ku itariki mu mwaka wa 2018 ubwo ari Cardinal Giovanni Dogayet yatorerwa kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika wa 161 agahabwa izina rya Papa Gerard wa kabiri. Hari mu 1906 bw'umwongerezakazi wamenyekanye kubera ko yari umurwanyi kabuhariwe witwaga Jeanne d'Arc yagirwaga umutagatifu. Uwo mugore izina rye ryamenyekanye mu ntambara y'imyaka 100 ubwami bw'Ubufaransa bwamaze burwana n'ubw'Ubwongereza. Hari mu mwaka wa 1907 bw'umwongereza wari umusirikare witwaga General Robert Baden-Powell yashingaga itsinda rya mbere ry'abaskuti rizwi nka troupe mu gihugu cy'Ubwongereza. Uwo mugabo kandi niwe washinze umuryango w'abaskuti. Hari ku itariki mu mwaka wa 1986 ubwo icyogajuru cy'Abanyamerika cyahawe igito ya Voyager kabiri cyarigwa ku itariki ya 20 Kanama 1977 kuri umwe mu migabane igaragiye izuba wa Uranus cyavumbuye izindi nyenyeri 10 zijya kungana n'ukwezi ziri mu isanzure. Hari mu 1939 kuri itariki uwo mu gihugu cya Chile habaga umutingito wari ku gipimo cy'8.3 cya Richter wahitanye abantu 28. Mu 1966 indege y'isosiyete ya Air India yaguye ku musozi wa Mont Blanc mu Bufaransa yisasira abantu 106 bose bari bayirimo. Mu 1996 abayobozi bakuru batandatu ba komite mpuzamahanga ya Olympique cyangwa se Comité International Olympique begujwe ku myanya yabo nyuma yo gukekwaho ibyaha byo kurya ruswa mu kiswe Affaire Salt Lake City. Uyanganje byavuze kuri itariki arimo Adrian wabaye umwami wa Roma kuva mu mwaka wa 117 kugeza mu 138 wavutse mu mwaka wa 76 nyuma y'ivuka rya Yezu. Mwaka wa 1907 havutse muri Secouve Domerville wabaye minisitiri w'intebe w'Ubufaransa kuva mu 1968 kugeza mu 1969. Mu 1940 havutse Joachim Gauck umunyapolitiki w'Umudage wabaye perezida w'Ubudage bwunze ubumwe kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu 2017. Mwaka wa 1953 havutse Moon Jae-in umunyamategeko watorewe kuba perezida wa Korea y'Amajyepfo mu mwaka wa 2017. Itariki kandi yahiriye abakinnyi mu mikino inyuranye. Mu 1989 havutse Samba Diakité umukinnyi w'ikirangire mu mupira w'amaguru ufite inkomoko muri Mali ariko akaba ari umufaransa. Mu 1989 havutse umunyamerika w'umwirabura w'ikirangire mu mukino wa basket witwa Trevor Mbakwe. Mu 1992 havutse Vili Yakuba Ouattara umukinnyi wa basket w'ikirangirire w'umufaransa. Mu 1993 havutse umwongereza ukina basket w'ikirangire witwa Devon Van Ostrom. Mu 1996 havutse Patrick Schick umukinnyi w'umupira w'amaguru wo muri Republique Czech. Mu mwaka wa 41 nyuma y'ivuka rya Yezu hatanze Caligula wabaye umwami w'abami wa Roma kuva muri 37 kugeza muri 41. Mu mwaka wa 172 hatanze wabaye umushumba wa Kiliziya Gatolika wa 94 kuva mu mwaka wa 162 kugeza mu mwaka wa 172 wahawe inyito ya Papa Etienne wa gatatu. Mwaka wa 1965 hatabarutse Winston Churchill
umunyapolitiki w'umwongereza wabaye minisitiri w'Ubwongereza kuva mu 1940 kugeza mu 1945 akongera akava mu 1951 kugeza mu 1955. Uyahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu by'ubuvanganzo mu 1953. Mwaka 1982 hatabarutse Alfredo Ovando Candia, umunyabolivia wabaye perezida wa Bolivia kuva mu 1965 kugeza mu 1966. Mu isi yabemera Yesu Kristo w'i Nazareti, uyu munsi bazirikana mutagatifu Babilas w'i Antioche, Bertrand w'i Cambrai, David wo muri Armenia, Felician w'i Foligno, Guazach, Macedone, Manchane, Marcoine, Salvinier, Zamase w'i Bologne, Zosime w'i Césarée, François de Sales, Guillaume, Joseph Timothée, Marie-Corée w'i Forlì, Marie Poussepe, Paul Gambara, David w'i Georgia, Yohani w'i Kazan na Neofite. Nitwishime Jadofis.